Wazalendo watukufu wa Komoro, Mislamu tosa na salamu hujua hanyu. Buhaba, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi tengo jitukufu ameniyoka na indensi ya hatu yawenge iwajibu izorijo uona au izorijo zishia Letojaru mwale bango linu iliri uonese mbabi izwe kaundo rionao mavwara harumwensi ya hatu. Handani ngamtsa usamaha uwandu ikao du ambao kwatsu duonelewa zensi huzinu. Okaya inamna ikao duna kaurongoa ni namna ikao nrongoa wabaha gabo bandu yaonesa ukaya hamanga boza change shaka batiza change haukana banu haina mwanadamu ngebiduya unde wakati ya undane ne manuel inamna ya ushinda mnduya eleze nrongo ilo wa Komori washinde wadunge mndu haukana katsando anzandunge video ya mwanama Bolt ani mihelewa nrondro ya mwanadamu ulona kupezwa matso ulona ankli ushindo hajesprime ebonge abweka bidi wandu wamanda siho linu baangwe ilirishinde batu rijue enamna ya ushinda ya urongoza wa Komori wajuka vanu ili ya uridu ngaze fikra rilonizo kwezi imada ya nehansi vanu ngamsikiti hombavi ya usuya na noa na nyasi bandu ya majurnalisti aukaya bandu ya majurnalisti ngabonrongo ikao hama karitsu yelewa oskwalelo inuva kwe hansi wa ikayo sha corruption shabandu ya majurnalisti ya hanyu wakati mwaka huzi sawala wandu ikaundo we hansi warumwashe kayo sha corruption ilazimu muzi seukaya ebanu ye mavuna mwae hansi hau yede ani hau wala wandu ikaundo wakarumwashe kayo sha corruption izwe kaundo wafanya lelwe mwana Mkomori ujoka ukinaya harumwashe kayo sha corruption hindri shalelo bandu ya majurnalisti wa hanyu mrende hamandu wa siasa hajuma ufwarizi juma undu wa dingoni au katika ufikiruka na bandu ya majurnalisti mwaka huzisa wala wandu ikaundo we hansi wa harumwashe kayo sha corruption mozise ikaubidike wafanyi wa devi o wandu wakayabo wazingara wandu wanga o wazingarwa walibi hindri vanu shekayo sha corruption shinu shikashe hansiwa nezi ya ikililu azaliwaide ajayashitambaza halafu lelo karjaelewa hokalelo barudibe hansiwa ikayo shawana ne corruption no awe corruption da owa hawao yabo ni majurnalisti mwakabala ziritambisha swasaya ziritambisha siwasaya ya ebanu nyima journalisti nyika msubuti mwaozisa ukaya lelo mwe hansi kausha corruption shinushe hansi wakati ya kililu ye mavuna ne marunda ya parihaniha ijeke lelonga mrengawe relevu indri shaka mjasubutu ozisa inde mano kana wandu hamada si ngarisikiti hao bandu ya majurnalisti ya hanyu na mrenzi ufwarizi na mfanye hazi ya hanyu heli ya lazimu msubutu mozise msubuti mozise eba nujana wakana zedoma na zaishe kayosha corruption eza fanyishi hainde ye mavuna ngaonda huu ijekelelo ebanu yenrongode kabanome wa wandu wa wanaone corruption ebanu corruption imru hindi au kabano nsi hatu ngasina majimbo mararu ya tsona mbosheleyo ngaba wanaona corruption no abo witsingo nje zao wambanga bo droit de l'homme
ikao kaiti ritilwa na jingo lambao emergence ikao kaiti inu hatwari bakomori ebanu lelonga bandobe hansi wekayo shawana na kalbajari ebanu wongwa wanawone mrujoko baleba hasha wae hauola yanome wangu mbobalaba hasha ubaleuche namrense za sabanu tsulodo jamwa numwe jamwa mwerambia ndongo za mafiti armensi hatrim hokanga bahanso wandu ariwa wanaona corruption na bo wanti pia ndu warende hawezi roa pange sharia roa rumawe sharia pia corruption roof alafu nyima journalisti kamtsubutu njia mawozisa yauka eba nurangu jana unralelo waka corruption vanu ea zingarondo ea libando ea sesise wando kabati kwezi hasuala la bili ngamina usikitifu akabande lazimu sisi karikansi vanu runde wakati ndrongo hamanda zinu ya kwamba batsinaukana ridea wandu garanzori juzi sala kamnyezi Mungu arumwensi yatu vanu ngabo indushangao affaire pénale na affaire civile par contre edaraja yari hondo skwalelo inu kutsujua affaire civile nda hivi ya affaire pénale nda hivi mruna neleze lelo ekale lo mrunge haruma mtsango mru hatsangiwa hajakatsuliva mrungondo ya shitaki yu affaire civile chayo tsa affaire pénale ekale lo mru hahidi wambuzi hujuweya ihiba yu affaire civile shahaina mnadawa ya joka uransha dozi banu ridiko uzamba ukana ebanu emazefu ya mji ho michini hatunga una mradi hindri ebanu ze brigadi zilwa mwema bafu ya hatunga una mradi hindri hokale lo mru yake namna dawa wa affaire civile mpaka to wasulo mahakama yo hatwari iyo yo hatwari inde manu kane karikansi vanu lazima rionese ili bafanye mabadiliko akaba nusikari tsuyenga wangu shangarire mao systemu mbi kaunde hundrawe mwanamkomori inu systemu mbi hakaya mwanamkomori hatwari ili yo ndo kamruka tsujua eo hanu ya bidia wasulinda babi izo za mlazimu nda zibi kabati hata ebonge yo wajibu wandu hamanda sirje banu jeri ani rjere shele zizane ukana tsi haki ebonge aminu kana ntsina madainji sheka wajibu mramanda mi njenjuzi se ukana asha sheka yo shakoropso ishoshi pangwa rangu hale no kabati hata mavuna ya howizi ikaundo fanyishi hao abole no ma journalisti kamna ujue kanga musisondu hamanda wanu na mtatsauwe mwauzise yebila yafanyishiha o wakayabo wakaujawani kwa dhomana za nyumeni wafanya zingarando haukawansi pia wa uharume kalbajari yawe watu wajibu wanu hamandasi rijeba nurambe ukana karja ni kartsuelewa hata kandensi hatu ibonge nsuka mle sheka wajibu oliho tiono ye majournalisti wao wakauzisa wandu kaundo wanome warume corruption nambe ukana toujours kabatsidalao haukaro wanomewa roalone sharia yo corruption ibonge gamjo tsaze sama za hangu ni wanama ikao ngamwambao msijehale shabanu henei nrongozi tsohane malezi ni adabu ni lebango la bidi mwanadamu mruya some namna mwanadamu mruya lazimu mru ya rongowe batsina udea mru batsina ufedhehi mru aminukana yode manukana banwa bahinu ika ngari rongo wao ngari jorongo waki binadamu ilihene mwanamko mori ya shinde ilewe au kaskar na ujabanu rikenser mwa ufedhehi
Maana banu sisi izorijo hamba deza hensi ya hatu eza mru izo kazi jani husu sheza hensi ya hangu lazima mimi mru amanda minje nzambe ebonge aminukana hatanda yabo ngamumbosholoni maraba menji wajodunge video yinu watsinaudiwaza wanama wa habari za Komor chaîne libre de Komor na nezesiti pia zikourengaze video za hatu ili za uonesa izwe kaunde mwana mkomor yaonao opezwa matso hahe yabonge yabo haumlahani domboshilani maraba menji Mwenyezi Mungu ajele komba banu mliongani wanono aranyire ze fami za hani Mwenyezi Mungu ajele kuwa na nyasi waloma gobani wa wanono Mwenyezi Mungu ajele mahakama ya ware huri dingosi bam aminu kuwa na nyasi waloma gobani ranguba la tabaha waja toba watsa tauba Mwenyezi Mungu najeleke mahakama Komori waelewe kuwa na zijana waloma gobani watambi hao ili Mwenyezi Mungu ajele warejea rumaze fami zao ili rejeke vazima sinao yonge hatanda yabo ngamjumlahani ni mwambie nukana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Arjuna na wakati wa satsena ukana indi hali kani wakati rjona mbandongo ya nyumeni lazima rjebanu rjeri wonese hato wakati rjo hundrana na ndongo njema rjebanu rjeri shukurie hatanda yabo. Arjuna na wakati wa satsena maraba menshi.